Bazar thlir tu te chibai ule kholama harsatna kan to wangin huneng mo chen kan ron lang theilowa subscriber tele bazar lo thlir thin tu te hriat thiamna kan dila pathian zara kan regular le thei to tura kan ngai ani tunlai hian khovel puma covid-19 hripui leng tho thumna chu a thleng meka India rama po ni tin hrikai hmu chu thar hi nuai thum chuang anom reng meka heti lai hian World Health Organization WHO chuan karma sa chung khan khovel puma covid-19 hrikai thar makta duai ko aya tam manom tian soya khovel puma covid-19 tsunami a thleng ani rengot mai an ti ani heti lai hian van nei thlak takin thina ero a thleng tlem tial ni in an soithung WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan karma sa kha covid hrikai hmu chu tamber kar alani ati heti lai hian hrikai thar noi somkua panga sing ni zali somli pariat anom lain covid-19 wanga thi singli sang khat za somsari pariat anoma hi ama kara thizat singli sangli zaruk somriat ain tlem jok ti WHO chuan an puanga chuti lai chon omicron variant hi ama covid-19 hrileng ai kha na hlau om lo anga soi chu a fu lo ti soin Tedros chuan ama mi ang thowin omicron wang hian damdoi ina kanin da luta mitam takin an thi phani chumai ba ka he hridar chakdan hi aturu lutuka khovel mun sang damdoi lama thokte an chi ai hle ani atibok mithiam then khat le WHO a thok tu te ngei po in omicron hi covid-19 hrizinga achithar omnung bertura an ngai thu an soya chuti lai chon WHO emergency chief Michael Ryan chuan hi du thu samania ma se he virus hian chakna ala hlo te chiam lo ani ti hi kan hriat renga ngai ati heti lai hian WHO ho tu te chuan khovel mun sang covid-19 vaccine sem chua dan in rol khai lo chu hripui do na konga na ti chak lo tu ani antia khovel ram changkanga mihring tam berin vaccine full dose an lak to lain khovel ram somthum paruk vela chuan mipui za som chawin vaccine an la la theya hemi awang hian ramdanga za don vaccine lak kha omzia anei lo thin ani anti kumin July thla hi chuan khovel mihring za somsari te hena vaccine hi pek thei anin be sei thu le chumi huna chuan covid-19 hripui laka kan zalen ta ti kan puang theiang anti ani Nimina Union Health Ministry in report ati chua chuan India rama covid-19 hrikai hmu chua thar hi nuai thum sang ruk le somruk pali an oma ni tin hrikai hmu chua thar nuai thum an la chuang chho zel ani heti lai hian India rama hrikai mek nuai somni pani singli sang kwa zathum somthum panga an oma India rama hian covid-19 te si voi veibel che somsari pakhat point paruk pakua nei ani to a India hi khovel puma covid-19 hri wanga tuarna saber dot tu ani meka nimin report a hian covid-19 wanga thithar zali somthum pakua an omti report ani a hrikai en kol lai zinga noi ni singli sangthum zali somkua panga chudam takin an chuak thung heti lai hian vaccine po pek chho zel ani a nimin jing report thleng khan India rama covid-19 vaccine dose veibel che za somruk le pani point pani paruk pek chu ani to ni Ministry of Health and Family Welfare chuan tuna hian state le UT sang vaccine atam to ka man mai thei dose veibel che som pathum point pariat pathum ma mek anti heti lai vek hian Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium INSACOG chuan COVID-19 variant thar Omicron chu tuna hian India rama mipuite in kaidar theina hun a thleng mek ni in an soya tuna hian khopui lian Omicron hi apung chak hle ani antia hemi ba ka hian Omicron chitnuaya achidang BA.2 lineage po mu ani le to antia India rama hian tun thlengin Omicron variant hrikai sing khat aya tam hret anom to ani COVID-19 hrileng tho thumna hi thlathar ni ruk vela tangin zuai lampan to turin India ram mithiam te chuan an ngaya anga le lom to hle ani USA lam lo hoi ve thungila
Gun Violence Archive GVA USA silai manga tharum thona thleng chungchang chui tu pol te chuan US President Joe Biden a President ni kum khat chungin silai manga tharum thona hi voisanga don thleng ni in an soya hei Donald Trump a President tir kum khat chunga thleng a in atam jok anti Gun Violence Archive te tarlan danin Biden a President tir atanga kum khat chungin silaya in kana mi singli sangli zariat somruk pariat anthi antia an soidan chuan nikum sang ni somni pakhat chung khan silaya ka hlum mi sing ni zasari somriat pathum man oma hei hi ama kuma thleng a in za somthum pasari zetin natam jok antia nikum khan mi puipong ka na voi zaruk somkwa pathum mathlenga naupang thi le hliampo sang khat le somruk antling antibok nikum khan silai manga ma ni intilum singhi sangli le somkwa an om antini kumin kum tira tanga chutin January ni somni le pakhat thleng khan USA a hian inka na voi sangni zaruk somni pasari athlenga hengzinga sangkhat zanga sompariat chu mani inkap ania adang sangkhat za pakwa chu tum reng wanga inchunga silai me puana ania mi puipong ka na voi somni paruk athleng to a arwala silai manga mi tha na voi khat athleng to boka tuna thilkal dananga kal zel ani chuan USA a hian kumin kum to pa chuan silai mangin mi singkhale sangkwa vel anthi dona mi puipong ka na po voi jali somnga vel athleng theidon antiani US President Joe Biden hian President ni tura a campaign lai khan silai manga tharum thona thleng tam lutuk le thina thleng thin ti tlem atum thu a soi thina mase zalen taka silai chelek theina dan tu lo tu te chuan President Biden hian ma la tak tak lovin bel tlang a varivel mai mai ni in an hriat thu an soya candidate ani lai khan silai manga tharum thona ti top atum thu a soya mase White House om nu hian sarkar anga malak na om le chuang lo anti US a hian silai man sual na in ka hlum le in ri rap na hi an boi na re theilo an soina sat le anti re theilo pakhat ani vea nikum chung khan US pumpuya silai hi maktadoi som pasari vel an hral chuang ni in Federal Bureau of Investigation FBI chuan an soyani USA a khwan puitling chin chuan mani in ven nan silai nei phal ania hedan hi an mang sual na save hle ani tunlai khovel chanchina ngai ven hlo ber chu Ukraine ram le a che vela thil thleng hi ani arin om Russia chuan Ukraine nena anin rin la ya sipai le ral thuam a chek ul maya hemi wanghen khotlangaram te an ral mong thei to lova USA chuan Russia hian Ukraine aruna ni chuan lutuk om lova hre ka ni ang ti in awo ngala chuti chung chuan Russia chuan a thil ti a thul chuang mi lova helai biala thil thleng me ka wang hian khovel ram lian te hi indo mai thei din huna anding me ka ni Ukraine hi Soviet Republic ram ni thin ania Russia hian ala in ti ta tu hle a khotlangram ti dan an lak te an kalphung thak te arem tingai lova kungsang ni sompali khan Russia ram on thin president pain president thar an neya khami awang khan Russia chuan Crimean Peninsula chu sipai chakna mangin na chu saka Ukraine ram khochaklam ramzau tak la thei turin Ukraine ram helpol apui boka khatatang khan heng helpol te hian Ukraine ram sipai te hi anti boi cham chia tun thlengin mi sing khat sangli ai tamin an thi pha to ani Russia chuan Ukraine ram run hi atum lo ti a soi renga Russia ram sipai lal Valery Gerasimov chuan Russia in Ukraine ram run atum ti hi thudik lawani ti a soi chiang boka chuti lai chuan Russia President Vladimir Putin chuan khotlangram ten annor ani chuan an phu to ang zelin sipai chakna manga chanlet an ni ang ti a soithung heti lai hian NATO Secretary General chuan Ukraine le Russia ram inkara boina hi ngai ven ngai ani ti a soya US President Joe Biden po in Russia hian engwangin nge Ukraine ram ria sipai le ral thuama da ti zotin tumdang anei theilo ati ve boka Ukraine ram ria sipai ada na chan hi Russia hian a soifia du lo ati bok
chuti lai chuan khawthlangram intelligence te chuan Russia hian kumin kumtir lama hian Ukraine arun mai rin om thu hi ni kum top lam khan an lo soidai to bok ani hetiang ani lai hian Russia ram deputy foreign minister Sergei Ryabkov chuan Ukraine hi NATO member ani an phal ngai don lo ti asoya Ukraine chu khawthlangram ten ral thuam hmanga nasataka thuamin Russia nena anin u naw na ti chiat tumina be ani ti in Russia President Putin chuan hetiang ani mek lai hian ngoi rengin kan thumai mai bik don emni ati ani North Atlantic Treaty Organization NATO hian kumsang khazakwa somkwa pasari tangkhan khochak lama hian ram zawin ram song pali lai in NATO hi an zom bela hei hi Russia ngai theilo ber ania NATO in Poland Estonia Latvia le Lithuania vela ral thuam le sipai anda chu mutmo narmo anaya NATO hian Poland le Romania a missile da lo turin asiat tirani nikum khan President Putin hian athu soina Russia le Ukraine chu nam khat an ni thu a soilanga kumsang khazakwa somkwa pakhata Soviet Union ake chiata Ukraine alo in dan po kha Russia ram le nam center tungtu te thil ti ani atini tun a hian US chuan Ukraine rama ami le sa te thiar chuan na atran to a chuti lai chuan Ukraine rama ral thuam dollar mak doi zani chuang man athon thleng to boka President Joe Biden chuan Europe ram hroi tu te chu Ukraine ram chungchang soi ho puya somin Russia chet dana an ngai dan soi ho adu thu soi to boka New York Times chuan US hian Europe khochak lama sipaya tir don ti aziaka hei hi US sarkar chuan adik le adik lo soilavin US sipai thupuang tu John Kirby chuan US chu atho pui te pui an ngaya pui thei tur din huna adin reng angai thu soyani akipa koin kan hrelowa kan hria chin po soisen ani chuang lo engpo ni se khovel din mun hi a him lo ru riau ni in alanga ramro pui hruai tu te chu zalen na ti awin digna du ber anga in lan tirin ral thuam tha tha nen anin tin mek ti hi thudik chu ani ome voin hun man nuam vek ule